Ljudi, pazite ovo. Evo u Portugaliji. Pazite šta je snimljeno i sve to u jednom vlogu koji ćete sad imati prilike da pogledate. Poseta muzeju i to privatnoj kolekciji lika koji je ogroman ljubitelj youngtimera. Ne možete da verujete koje automobile ima. Između ostalog, Toyota AE 86, zatim Renault Alpina i još mnogo čega drugog. Druga stvar, test i to na off-roadu najbržeg bagija na svetu. Maverick R, 240 konja, 1000 kubika. Pri tome, taj odnos kubikaže i konskih snaga po litri zapremine jedino još na svetu ima Koenigsegg. Treća stvar, intervju sa Rokas Baćuška, likom koji ovakav auto, odnosno ovo vozilo, vozi na Dakru i pobeđuje u klasi. I četvrta stvar, mini podcast, ni manje ni više nego sa legendom YouTube scene u Sloveniji, Komotar Minuta. Uživajte u vlogu koji sledi. Legenda kaže, čuvajte se žena koje bez šminke i u trenerkama mogu svuda. Takve žene su spremne na sve. Evo jedna tako pored mene, sad je 4 ujutru i vozi me na aerodrom jer upravo krećem za Portugaliju gde idem na jedan ludački off-road. Uživajte u videu koji sledi. Evo me na Beogradskom aerodromu i moram da priznam prvo jednu stvar, ova moja žena je brat, znači carica, da joj nema ravne, inače palim prvo za Frankfurt, u Frankfurtu presedanje i onda iz Frankfurta za Porto. I ne mogu ovako u 5 utra stavljam mikrofon, nemoj da mi zamerite, majki mi. U Frankfurtu se inače nalazim sa nekom još ekipom youtubera ovde iz regiona i svi zajedno palimo za Portugaliju. Evo, konačno smo sleteli u Porto, kasnili smo u Frankfurt, i srećaš ti avion koji iz Frankfurta ide za Porto kasnije takođe, inače ne bi ni napravio ovaj vezani let, propustio bi ga, a onda je taj kasnio, sad čuje Bože sat vremena, evo konačno smo stigli. I da vidim ko me čeka od ovih domaćina i da se smestim u hotel, da prozovem po Portu. Večeras imam svečanu večeru i posle toga palim na spavanje. Idemo se smestimo, danas nam je free of charge popodne, tako da blejimo i večeras se vidimo na večeri. Thank you. Moram da vam pokažem kako je dobar hotel. Evo sad sam došao da se smestim u sobu. Pogledajte samo. Majke mi vrhunski, znači svaka im čast domaćinima, a ja ću sad se presvučem i spuštam se dole, jer od 5 do 6 je registracija, u 6 počinje prezentacija vozila, u 7 je svečana večera, sutra je dan zadužen za off-road i kad se spustim dole pojasnit ću sve o čemu se odradi. First one, this. For the ride tomorrow you will need some equipment, so you are receiving from us this bag. In the bag you have balaclava for the helmet. You have the jersey, and you will have the gloves as well. Here are the gloves. And I can take it home. Yes, when it's finished. it's I don't yours. It's mine. Yes. Yeah, great. But the helmet you will need to return. Kao Spider-Man, čovječe.
Ljudi, evo vreme da objasnimo o čemu se zapravo ovde radi. Suština cele priče jeste promocija od strane kompanije Can-Am, odnosno za naš region to je distributer CNC, promocija vozila koja se zove Maverick R. Maverick R predstavlja, jednostavno rečeno, jednog buggy, evo vidite ovde otprilike kako to izgleda, ali ono što je specifično za njega to je što ima motor od 1000 kubika sa turbinom i 240 konjskih snaga. To je trenutno najbrži tip tog vozila i najmoćniji tip tog vozila na svetu. Mi ćemo ga sutra voziti, hvala Bogu, ceo bogovetni dan po off-roadu, koliko sam ja shvatio, to su to neke peščane plaže, neke pustinje, pustare. Ovde u Portugaliji ne znam, ali znam da će ludilo adrenalin biti na sve strane. Idem gore na promociju, to je jedna kratka prezentacija gde će nam predstaviti vozilo. To nije nešto posebno zanimljivo, posle tog je večer, ali ono što je za vas najbitnije to je da sutra krećemo sa off-roadom i prženje ceo dan. Vidimo se. I Juraj Šebaj, momak koga svi živi znate. Juraj, nešto se ugojio, čoveče? Deblje se pred Dakar. Pa kako? Nema zaliha. Za Afriku. Nije za banci, a? Ozbiljne pripreme. Što Juraj nije došao? Nije mogu. Ne zna niko. Neće kaže tajno, a? Jao. I posle tebe kao za mene. Težak posao. Jer ti misliš sutra bude ludilo, a? Pa, vidit ćemo. Ako ne bude, napravit ćemo ga mi. Ovo postaje sve luđe od luđeg. Pa i sad ovo, sad sam dobio informaciju da će ovde sa nama sutra na promociji biti Rokas Baćuška. E sad, to je lik koji je pobedio na Dakaru pre 2 godine sa ovim tipom vozila. Znači, ovaj tip vozila se zove Side by Side i ima svoju kategoriju na Dakaru. A prošle godine je bio drugi, falo mu neki par desetinke, stotinke da osvoji, odnosno da ponovo osvoji titulu na Dakaru. Tako da sutra je tu sa nama i njegovo vozilo trkačko sa kojim će nastupati na Dakar Rallyu naredne godine, odnosno sad u januaru za mesec i po dana, i imam obećanje da će me provozati i to će čak pokušati da me smesti u taj za Dakar, odnosno u to vozilo kojim će nastupati na Dakaru, ako ne, onda će me voziti sa nekim od ovih Mavericka R. Tako da, ljudi, sutra će biti punjenje gaća za sve pare, znači ja jedva čekam, znači ispržio sam se za medalju. Drugi dan počinje, ali pre nego što krene vožnja, imamo jednu fantastičnu priliku da prođemo kroz jedan muzej, i to privatni muzej, na neki način young timer, idemo sad brzo, jer nemam puno vremena. Renault 5 Alpina Turbo, 1400 kubika, 110 kW, ili da budem precizniji, 150 konjskih snaga. Fantazija stvar, prelepo. Ovo su automobili koji su potpuno vraćeni u jedno fabričko stanje. Ovo je nešto što se zaista ne viđa često. Idemo dalje, brzinski. BMW 2002. Evo su i podaci. Znači, min stanje, potpuno min stanje, znači neverovatno. Neverovatno kako auto izgleda. Evo tu i šestica. I to ni manje ni više nego 635 CSI. Ljudi, ovo su fabrički eksponati, znači neverovatno. Kockica kod nas ima, hvala Bogu, koliko hoćete, 325 i Cabrio, neću da gubim vreme. M3 Convertible, odnosno Cabrio, i to 3200, 3.2. Idemo dalje. Evo, veliki pozdrav za moje drugare iz Peugeot Citroen kluba. Evo i čuvena Ajkula. Predsjednik Francuske Charles de Gaulle je bežao u njoj kad su izvršili atentat na njega, odnosno pokušaj atentata. Probušili su jedan točak i on je na 3 točka, zahvaljujući onom hidrauličnom ugljebljenju, čuvenom hidrauličnom ugljebljenju koje posjeduje, uspeo da pobegne sa autom koji je imao jedan točak u deficitu. Citroen Visa GT
Zaista neverovatan auto koji, moram priznam, ne pamtim da sam video. Če ne mogu da verujem. Majke mi. Ops, malo gumi defekta. Saab turbo i to u kabriolet verziji. Evo su Bubislavi. Corolla Coupe GT A E86. Dalje moguće. What the fuck? I can't believe it. U stvarnosti, odmah da priznam, 10 milijardi hiljada puta lepši. Znači, potpuno sam fasciniran, majke mi moje. Stvarno ne verujem, jebote. Celica GT Turbo. Carlos Sainz Edition. Au. Volvo Amazon. Braćo, koja kolekcija, po ovo je strašno. $280 SE. Corvette. Au. C1. Nevjerovatno. Majke mi, ovo je zaista fascinantno što ovdje ima. Kako dobro izgleda od pozadi po ove ludilo. До речі, хочу познайомити вас з одним хлопцем. Koliko god Porsche je bio lep, toliko ga je ovo Corvette oduvalo, jako generacijski, apsolutno nisu iz iste epohe. Neverovatno. Evo, Bože, sad ću da sednem i da počnem da plačem, ja ne mogu da verujem. A ljudi, Renault Alpina V6 GT, jebote, kako izgleda. Kako izgleda. Au, majko moja. Po, ovo je nevjerovatno. Znači, potpuni šok. Kako ima dizajn dobar. Ovo je napravljeno 85. godine. Znači, neviđeno. Ali neviđeno. Kakav auto, majko moja. Ajmo sada nešto malo novije i mnogo luđe. Odnosno, nije toliko luđe koliko je novije. McLaren 570 GT. Ne znam šta da vam kažem za McLarena, ali nekako u toj kategoriji supercarsa, koliko god da je sa vrhunskim performansama, meni uvek, ako ne računam F1, iza Lamba i Ferrarija. Evo vam je auto u kojem maštam koji god je Aston Martin u pitanju, meni je božanstven. Majke mi, to je linija koja je potpuno neprevaziđena. I uvek je lep, i uvek je elegantan, i uvek je, da ne kažem nenadjebiv, ali bukvalno je takav utisak. Давай вже залазь, господи, только ноги витри. Evo, kolega je uspio da se smesti. Андрей Бон. Ovo je novo, imate ga i po Srbiji, i po Hrvatskoj, i po Bosni, neću se zdržavam, ali ovo zato je postala retka zverka, bio je ostao ozbiljno lud auto. Sedmica, kultna, meni je petica uvek bila najlepša,
sedmica naravno sa voznim karakteristikama daleko lepša, odnosno značajno bolja, ali opet svako ima svoje šta voli. Nije sve ni u brzini. Ford Capri. Ovo ko je slagao kolekciju stvarno je slagao sa ukusom, to bez daljnjeg i to nema sumnje. Huracan Super Trofeo. Dolazimo do trkalica Chevrolet C06. Ovakva me čeka do duše u fabričkom izdanju za test. I evo veliki pozdrav za drugare iz Peugeot kluba Srbije. I dva glavna konkurenta iz nekada stare epohe. Ima ovdje malo SUV-a, Land Cruiser. I ljudi, to je to. Zaista, ja sam šokiran, znači AE 86 Alpina, ovo je zaista jedno ozbiljno ludilo. Pogledajte Corvette još jednom koliko lepo od pozadi, ali moram se vratiti do Alpine. Definitivno najjači utisak, ali definitivno. I evo u suštini to je to, jedan brzi tur kroz ovaj muzej, jer moramo da se pakujemo, a ideja je da prvo krenemo sa Maverickom X. Evo, to je ta postavka ispred, malo pre sam snimio pokrivalicu, znači sad se polako pakujemo i krećemo na off-road vožnju, pa ćete uživati. Ovo je Maverick X RS Turbo RR, sa njim krećemo prvo na vožnju, ko pilot mi je Mare iz Stadi Mozak automarketa, znači Jurajov kolega. E sad pasta ovako, o čemu se radi? Ovo je verzija koja je došla pre Mavericka R. Suština cele priče sledeća. Dugačak je 3,35, širok je 1,85, pokreće ga motor 900 kubika koji je turbo sa 3 cilindra i ima tačno 200 konjskih snaga. Pogon je naravno na sva 4 točka. Ground clearance, znači clearance mu je 40 cm. E sad, namjerno smo uzeli njega jer hoćemo da osjetimo šta je to novo što je doneo Maverick R. Inače, za one koji planiraju da ga pazare, ovo vozilo je već dostupno unazad 2 godine ili 3 godine na tržištu. Još samo jedan podatak, ima kapacitet rezervara od nekih 40 litara, što je sasvim dovoljno da se nadugačko vozite. I druga stvar koja je bitna, ovih 200 konja je upareno sa težinom vozila od 750 kg, znači izuzetno je lagan. Tako da bi trebalo da vožnja u njemu bude više nego dobra. To je to, moramo ovako brzinski, ne mogu dugačko jer moramo da krenemo.
ali jebe mamu, kao Amazon, kao u Amazonu da se vozimo. Ali sporo vozimo, sporno vođa, brate. Evo, pravimo prvu pauzu, sad ćemo se Mari i ja menjati, takav je običaj na ovim turama. Šta da kažem, ide, brate mili, ne oseti, znači zaista, preko stabala, preko volikih kamenja, znači nema nikakvih tegoba, ne osjeća ništa. Uspon koliki god daje, on to izvuče. Ono što mi nedostaje, da možemo da ih puknemo, jer od 4000 kreće zabava, vjerojatno ga tada pukne turbo, a oni ga malo nas onako štede, paze, vode računa i nema prostora, puno se čovjek poigra. Inače, kad se pukne gas malo u krivini, ume zadnji deo da zaigra, ali nigde nemamo prostora da se poigramo tako, ne puštaju nas. Šta da radimo? Sad ćemo kad Mare bude vozio, možda obično to tako ide, Marfijev zakon, sad kad se promenimo, bit će ludilo. Pa samo da nas puste, da ih džažnemo po gasu, to bi bilo vrh, ono da ga... Radim adrenalin, ali nije to taj. Nije to taj, zašto neće da nas puste. Evo, upravo smo završili ovu prvu vožnju u kojoj smo bili u Mavericku X Turbo RR. Sad je vreme da se prebacimo u Mavericka R. I sad kad smo već ovdje, oba automobila, odnosno oba vozila su jedno pored drugog, sad je red da se kaže koje su osnovne razlike. Pa kada je masa vozila u pitanju 760 kg u odnosu na 1020 kg, znači 260 kg je teži Maverick R. Druga stvar, motor je u njemu 900 kubika sa turbinom, tačno 200 konjskih snaga, 1000 kubika sa turbinom, 240 konja. Clearance kod njega je 43 cm, ovde je 40 cm. Znači, clearance je ozbiljno visok, znači možeš se komotno parkirati i noćiti ovde ukoliko poželiš. Menjač je na njemu klasičan CVT automatski menjač. Međutim, zbog unapređenja cele priče, CVT menjač nije pogodan za ono zašto je on namenjen, jer je mnogo brutalniji u odnosu na X-a. Tako da on ima 7-stepeni automatski menjač koji ima i manuelni mod gde se brzine mogu menjati polugicama. Generalno, automobil je značajno kompleksniji i moćniji u odnosu na X-a. Ono što nismo dobili informaciju, to su performanse. U suštini ne znamo koliko je ubrzanje i kolika je maksimalna brzina, ali ono što sam ja uspeo da iščačkam, to je ovde kao nezvaničnu informaciju, to je da Maverick R ima ubrzanje od svega 5,5 sekundi od 0 do 100. Koja je ključna razlika? Ključna razlika je ono što čini ogibljenje. I vidite da je ovde automobil, odnosno vozilo, dobilo još jedan par ovih viljuški ili šta je ovo, ne znam ni kako da nazovem, koje, koliko sam shvatio iz priče organizatora, predstavlja poprično unikatan, jedinstven sistem. E sad, Maverick X je dugačak 3,35 metara, dok je Maverick R dugačak 3,55 metara, što znači da je dobio 20 cm u dužinu. Međutim, ono što je mnogo bitnije, to je kada ih pogledate, Maverick X deluje i značajno uže u odnosu na Maverick R, a posledica je 15 cm razlike u širini. Znači, R je 20 cm duži i 15 cm širi. Ako na to dodamo značajno kompleksniji sistem ogibljenja i ako dodamo
motor koji ima 40 konja više. Definitivno ovo mora biti da je ozbiljna zver. Ovo, ja mislim, može se popnu uz masnu banderu. Ne postoji prepreka koju nismo savladali. Dalje je to bio balvan položen, kamenčuga neka, šta god, znači bez problema smo prošli. Šta će biti s ovim ne znam, ali jedva čekam da se smestim u njega. A nadam se da ću se onda ozbiljno, odnosno stilu, ozdvajati. Ajde sad da ne budem kao neka zla maćeha koja, dok je već izašla iz ovog slabijeg modela, već ga zaboravila. Samo par stvari da kažem o interijeru. Znači, što se tiče modova vožnje, oni se nalaze ovdje i šteluju se vrlo jednostavno. Znači, imate u suštini dva moda pritiskom na dugme, jedno je Eco mod i jedno je Sport mod i to je cijela mudrost. Menjač je, kao što sam rekao, CVT, znači sve sam radi, nemate opcije manualnih promjena brzine. Parking, rikverc, neutral, brzi hod i spori hod i to je u suštini sve. Na dva pogona pritiskate ovdje, odnosno pogona zadnjim točkovima, 4x4 u srednjoj poziciji, zaključavanje prednjeg diferencijala, izvinjam se, je pritiskom ovdje i u zavisnosti od toga na kakvoj ste stazi prebacujete preko tipke. Znači imamo ovdje LED tablu na kojoj su osnovni parametri, u suštini najbitnije pratiti obrtomer jer zabava počinje tamo negde preko 4000 obrte u minuti. I to je to, znači nikakva posebna i velika mudrost nema oko Mavericka. Cijela ta priča Mavericka Can-Am je zavrteo 2017. godine i od tada do danas prodatih je čak 180.000 komada, što znači uopšte nije zanemarljiv broj. Prva generacija, ta iz 2017. imala je motor od 150 konjskih snaga, 2022. pojavio se Turbo RR, znači Maverick X, a Maverick R koji je sada došao na svetlost dana je u suštini nešto što je mnogo ozbiljnije vozilo. Pri tom ono što moram da napomenem, to je vozilo koje je apsolutno potpuno novo, znači ne predstavlja samo jednu unapređenu verziju i modifikaciju prethodnog modela. E sad, vidite i sami, ono što sam malo rekao, ovdje postoji potpuno druga priča kada je menjač u pitanju i to je jedan od ključeva suštine novog Mavericka, znači više nema CVT-a. Ovo je menjač koji već možete sresti maltene u ovim potpuno novim automobilima. Ima čak i svoje polugice ovdje na volanu. Vidite, ovo je sad značajno drugačija priča i moderna i kao što vidite, modovi vožnje postoje normal, sport i sport plus. S tim što imate dalje i opciju štelovanja kao što je custom. Što se tiče prebacivanja u brzi i spori hod, vrlo je jednostavno. Pritiskom na L prebacujete u spori hod, ponovnim pritiskom na L vraćate se u brzi hod. Ukoliko želite sami da menjate brzine, pritiskate na M. Ukoliko želite da se brzine menjaju automatski, ponovo pritiskom na dugme M, znači na manual, vi u stvari izlazite iz manuela. Znači sve kako uđeš, tu da izađeš. Znači, kud uđeš, tu da izađeš i vrlo jednostavan princip. Neutralni parking, to već svi dobro znate, kao i R i D. U suštini parking ne morate koristiti kada ga ugasite i prebacite. Ljudi, imam jednog ludilog gosta i sad će da vidite ko je to. Hello, Mr. Rokas. Hello, how are you? All okay, all okay. Can you please introduce yourself to people from the ex-Yugoslavia region? Okay, simple. I am Rokas Baciuška from Lithuania, 2 times world champion in T4 category. Now I did 2 times Dakar. First Dakar was 3rd position, second Dakar 2nd, and this year it will be 3rd Dakar, and I hope I can win. Okay, please tell us, how did you came to the situation to drive a Dakar? What did you win prior to that? How your career was going? I start from 9 years old from go-karts, then I drive till 16, then I moved to rallycross, and then we decided to do Dakar because in Lithuanian Dakar is special because a lot of people are watching. Also is good to find some sponsors, and why we decide to go Dakar. And yeah, now we are driving 3rd time Dakar this year, and we will see how it will be. This result you made on Dakar, Yeah. you made with which car? I made with Can-Am, of course. This one, Maverick X? Yeah, Maverick X. Actually, a little bit is modification because you saw in the beginning my buggy.
Yes. That's South Racing built, but actually it's the same, just every fuel tank is more bigger, safety is more, and but engine is the same like in Dakar we drive. Completely same. same. 900 cubic inch turbo, 200 horsepower. Yes, the same because we have in Dakar Restrictor, our speed in T4 is 125, on T3 135, and this year I do T3. I go a little bit higher in the class. And tell me please, now this year you are going to drive this Frankenstein. Frankenstein. Yes. Yes. And what are the main differences if we compare the previous model and this model? Because this model is not upgraded model from the Maverick X. It is almost a completely brand new car. Yes. Actually, first time today, first time feeling with this Can-Am. It's difficult to say because we have driving really slowly a little bit, but nice view. Need to check, need to test in proper track in the dunes, then I can tell a little bit more, but I like the suspension. It's more stronger and more comfortable, but yeah, but about the sequential gearbox, a little bit strange because sometimes when you want to push down gearbox, the electronic don't let you push down the gearbox down, but need to adapt. But it's better for sure. And tell me, what do you think about the mass of the car? Because it is 260 kilos heavier than the previous model. On the other side, it has 40 horsepower more. So do you think that it is too much weight? No, it's no, because 40 horsepower is more, and it's a gearbox, and it is going to compensate. Yeah, yes? compensate, and even I need to check, like need to make drag, and then which one is the faster. People say here from Can-Am today that it has more power per liter than any other car except Koenigsegg, so it must be very fast. I don't know, and I don't know. Need to test, but yeah, I like it. Design is really nice. It's a completely different, but yeah, it's a nice Maverick. And tell me one thing regarding Dakar. Yes. How it is heavy? I mean, I'm sorry, overall. it's fucking heavy. Really? really. It's so hard, and this year it will be even more harder. 5-6 days, we have 4-day marathon. Then we move to empty quarter. We do, it will be a mess. In the first 5 days, it will be not easy. I think half drivers go home. Really? Yes, because it will be not easy. And it lasts 2 weeks? Yes. How many kilometers you drive for these 2 weeks? 15, kiek 15,000 kilometers? 15,000. Really? Yes. And after these 15 days, you can just go to bed and sleep for 7 days? Yes, relax with the girls and everything like proper. No, I joke, but yeah. Are you afraid, for example, of possibility to get lost in the in the desert? No. Then I drive first Dakar. I was a little bit scared. But now it will be third time, no worries to scare. I have Oriol Vidal, a Spain guy, co-driver, the best guy, is a good friend, and he's the best, and we are good relationship, and I trust on his, and he do a good navigation. Without him, I don't know where we go. Maybe really? Australia. And tell me, please, surprises during the driving. For example, if there is a wind, terrain could be changed during the night. Is this happening often or not? Sometimes. Can you predict this? Yes. If you have some also broke drive shaft, because we have some mechanical training that you need to know how to change in Dakar if will happen in the stage in the middle somewhere. And tell us, please, just one more thing. Do you believe that you can win this year? Yes, 100%. Besides the fact that it is the brand new vehicle that you are going to drive? I trust on my team. I trust on my team and full attack. I wish you very luck and I hope you will win. Finger crossed. For sure. Yes. See you. Thank you.
Vozio sam sad ovo čudo, ovo je Formula 1, ovo je ludilo. Kako ide? Opeli smo se negde, Bogu iza Tegera, kod neke antene. Ovo je ozbiljan prevoz. Ovo je ozbiljan prevoz, ovo je bukvalno svetlosnu godinu u odnosu na onaj koji smo vozili pre podne. Ovdje ogibljenje toliko dobro radi, glavna fora ti je samo da u glavi prezupčiš, da kad naiđeš na usek u putu koji je duboko ono pola metra i širok otprilike 30 cm, samo gas ne oseti. Najluđe od svega je što kad sedeš u kabini ti ne vidiš ove ramove ili šta su ove viljuške uopšte, dok bukvalno se podižu toliko kada prelaziš preko rupa. Znači to je strašno, znači kako upija te neravnine, to je bruka Božija. Znači oduševilo me vozilo i mnogo je, engleski izraz bi bio vrh smooth. Mnogo je glatkije na gasu, kad ga od malih obrtaja kreneš, on odmah lepo onako polako prima gas, onako kako treba, dok od onog imate prosto utisak da mu nekako propadne gas, pa onda ga odjednom samo primi, znači nešto potpuno neobično. Ovo je sve usaglašenije sa ovim, kao da su ispravili sve one greške možda koje su potencijalno imale na onom. Ovo je zaista strašno, ali prestrašno. Kada stavite u dry mod, imate opcije da birate Sport Plus, Sport, Normal, Custom. Međutim, ovdje imate dodatnu opciju, bez obzira što ste recimo u Sport modu, da stavite Sport Plus. Samo što je prašnjavo pa malo teže ide. Znači, dry mod je dalje Sport, ali ogibljenje možda štelujete. A mimo toga, engine mod, također možete da štelujete mimo dry moda. Šta su time teli da urade, ne znam, mi se samo zakomplikovali, ali ajde kao, i to postoji kao opcija. Eto, čisto malo kao dopuno, sad sam skonto u vožnji, da ne bude ono samo s parkinga. And now, ladies and gentlemen, I have the privilege to drive as a co-pilot with winner of the Dakar. Oh yeah. Sad je pauza i prebacujem se kod Baćuške i krećemo. Brno igricu kako vozi. Ovo sad što ste vidjeli, ovo je lokalni njihov odavde šampion, isto profi vozač. Odvojili su jednu sekciju na kojoj se može provozati, odnosno on te provoza.
i red je da se ja provozam sa njim. Ona je lud, ali ovaj 10 puta luđi. You are more crazy than Bačuška. Really, it was incredible. Sad te kad te ovako provozaju, u stvari vidiš koliko je ovo vozilo premoćno i ono što potpuno fascinira, to su kočnice, znači nenormalno koče, što ubrzava, što zabija iz mesta, znači to na stranu, ali kočenje, ludilo, ne znam koliko uspela kamera da snimi ono što smo išli po stranci i imali smo i skokove, ali koč je, brat, u kopu u mestu. Finale ovog ludačkog dana, kao što vidite ovde u pozadini, evo ljudi se vraćaju iz spa centra, ja nisam stigao da odem do spa centra, ni moj sagovornik, jer finale ovog današnjeg dana obeležit će ni manje ni više nego jedan mini podcast u kome je gost legenda slovenačke YouTube scene kada su automobili u pitanju, komotar minuta. I odmah da znate da ne bude greške, komotar je prezime, a minuta je minuta, njegovo pravo ime je sekunda. Ajde, pre nego što krenemo malo sa pričom o sebi, samo mi reci utisak tvoj lični vezan za Can-Am Maverick R. Slušaj, ja sam nešto slično vozio zadnji put prije, ne znam, 10-12 godina, tako da mi je pogotovo sve bilo novo danas. Ali meni je bilo super. Super mi je bio cijeli dan, od početka do kraja. Malo je bilo sporo prvi dio dana, ali drugi dio bilo je mnogo brže, tako da super. Ja sam tu bio mudar, pa sam uzeo Maverick X kao prvo vozilo. Pa ne sjećam, koje je moje bio? Nije, moje bio... Ti si sve vreme bio, jer ti si prepodne i popodne vozio Era. 240 konja, dobro je bilo, mislim. U vrhunsko vozilo. Šta te najviše ostavilo pod utiskom na njemu? Obvijest, kako sve radi, mislim, kako možeš... Nema veze gdje voziš, mislim, ludnica. Pokaži ono, Saša, kako je pokazao, vidio sam vas kad ste snimali. Ne mogu jer imam ozlijeđenu ramu. Evo ja ću. Kaže, njemu gibljenje ovako radi i nema boljeg opisa, znači čovjek je objasnio, inače Saša je Cirilov kolega. Vidi, mene su najviše ostavili pod utiskom kočenje, mislim pogon generalno i stvarno ubrzava, ali ono kočenje, ono ukopavanje, to je nenormalno i samo ležanje. Je vozio tebe oni mali? Mislim, oni koji vozi trke. Vidi, ja sam bio bezobrazan, pa sam se ubacio u jednom momentu, jedan segment puta sam se vozio sa Bačuškom, ovim sa Dakra, a posle me vozio ovaj iz Portugalije ovde koji vozi kao profi vozač, strašno. Ja nemam reči, majke mi. Mislim, kako koči, ja sam se usrao, mislim, 2 puta, šta ćemo sad? Di idemo? Bukvalno. Jel zanosio kad je vozio tebe? Da, normalno. Ono, driftao, jeste? Da. Potpuno lud lik. Kaži nam, molim te ovako, ti si neko ko je na YouTube sceni, ono koliko ja znam, minimum 5 godina, ako ne i malo više. Mislim da je prvo krenulo sve sa Instagramom ili kako? Mislim, krenulo sve s Facebookom, YouTubeom i Instagramom, mislim, imao sam sve ove, znači, društvene mreže prije toga, ali ja radim kao automobilski novinar već, ne znam, pogotovo 20 godina. A gde si radio sve? Znači, Auto plus Sport, to ti je jedan magazin, onda sam radio na Siol, to ti je glavna, kako se kaže, internet stranica u Sloveniji, i 2016. u junu počeo sam s Komotar minutom. I to. Onda sam nakon toga, mislim da sam pola godine još radio Komotar minuto i Siol, a nakon toga samo Komotar minutu, znači bit će 7 godina. A šta je ovo minuta? Pa, nisam imao bolju ideju za ime, za moj vlog, pa činilo mi se ok, pa da će ljudi zapamtiti, mislim, Komotar je moje prezime, minuta ne znam, mislim. Od mene je svaka minuta drugčija, znaš, ponekad je 60 sekundi, ponekad je 12 minuta. Vidi, ja danas kad sam te gledao, to što kažeš svaka sekunda ti je drugačija, svaka minuta je drugačija, danas kad sam te gledao,
kako radiš, majke mi ljudi, vi ne možda verujete koja je to energija, on se bacao tamo pod auto da snimi koliki je clearance. Pa to je, slušaj, to je slično kao i kod tebe. Kad je krenuo minuta sa komotorom, kaži nam šta je prvo bila tema, čime si se bavio, kako je to dalje evoluiralo? Pa mislim, ja se bavim s autima, tako da sam samo, mislim, znaš, autotest, to ti je osnovna neka. Da, recenzija, to je to. Znam da je sve vezano za automobila, nego ono u smislu, jesi imao neke specifične brendove, jesi gledao to da li su novi automobili, stariji automobili? Ne, nema veze, ali vidio sam da ti puno radiš stare aute. Ja sam, ne znam, prije mjesec, možda prije 2 mjeseca napravio, kako se kaže, Mercedes, onaj V8 500 SEC, znači S-klasa kupe. Pa vidim da su stari auti su super, jer to ima puno ove, kako se kaže, nostalgije. I to ljudi prate, to ljudi zanima i tako. Ali inače, mislim, uvijek sam radio sve marke, sve znamke, znači, nema veze. A fokus je bio na novim ili na starijim? Na novim. Kao youtuberi, ne znam da li za to znaš, mi na nivou Srbije imamo dosta problema u principu sa dobijanjem novih automobila od auto kuće na testove. Dosta je teško, mislim, iako gledaju auto kuće pa nek se naljute do 101 i nazad, dosta je teško dobiti neko sponzorstvo od njih, napraviti saradnju neku, to kod nas jako teško ide. Sad to tako, mislim, kod mene test nije plaćen, znači ja ga napravim da imam neki content. Ali u Sloveniji, dobro, možda je malo manje testnih auta, ali u biti nije problem dobiti auto uopšte. I znam da ga novinari u Sloveniji, ako si u medijima koji ima, znači da si veći, imamo aute od 10 do ponekad 14 dana. To je i razlika između nas. Da. 10 dana ti daju auto, bude kod tebe? Da. Pa slušaj, pa ja sam novinar, ne mogu ja auto u dan, dva, sve da vozi. Šta se dogodi? Slušaj, da imam auto 5 dana, 6 dana, idem na prezentaciju, imam djeca, pa da imamo neku bolest, pa da ja imam neku bolest, pa da je kiša non stop, pa da trebam na neku prezentaciju, na KNM, pa prije tjedan dana bio sam na Ibici, vozio sam novi CHR. Mene nema od 7 dana, mene nema 5 dana. Kako ću ja da testiram auto? Trebaš dati neke uvjete da su normalni. Pa kako misliš da je u Njemačkoj i drugdje? Znaš, tako... Pa verujem da je isto tako, ali ti kod nas... Da, ali to je profesionalno, znaš. Ja ne mogu nešto da napravim test, nešto na brzo, samo dajte mi, molim vas, auto, pa ću ja video napraviti. Ja trebam auto, ja trebam s njim živjeti, ja ga trebam voziti, ja trebam... Znaš šta govorim, ne možeš ti nešto blefirati, znaš. Hvala za 2 dana auto, sad ja ću nešto, ne znam. Ako i 2 dana, i 2 dana ne dobijemo čovječe šta ti je. Slušaj, ti dobro znaš ako auto voziš 5-6 dana, ti ga potpuno drugčije zapamtiš, znaš stvari koje nikad ne bi znao ako ne bi s njim živio, ako ne bi neki test napravio, je tako. Je li tako ili nije tako? Pa bukvalno, znaš ti u kojim smo mi situacijama, da bukvalno nekad sedneš u automobil i ti se upoznaješ sa automobilom onog momenta, znači kamera već radi, ti se već snimi uvod oko njega i ti ga pališ i prvi put ga u stvari upoznaješ za vreme snimanja. Provozaš ga i vraćaš ga, ograničen sa kilometražom, neretko je to ono, imaš 100 kilometara, imaš ono... Da, to je potpuno drugčije. Mislim, i mi smo ograničeni, ali to je, kod nas nije to nigdje napisano, ali 1000 kilometara na 7 dana. Ma da, ima to ekstra čovječe, kod nas je to 10. dimenzija. Mislim, ne kažem da možda neko i dobije neke kuće, možda i daje, ali ono što ime sam se ja sretao, to da dobiješ auto ceo vikend, to da si sretan ko malo dete, i ko ti daju ceo vikend ograničiti ono 100, 150, 200 km maks i ćao zdravo, razumeš? U Sloveniji ako si veći medij, onda ti je minimum 7 dana, ponekad 14, ali kod mene je minimum 10 dana, ja ne mogu manje. Da, a u stvari koliko masa stvari može čovjek da provali, da sazna auto i mnogo bolje da ga prezentuje kad sve to. Svi imaju interesu za to. Znaš kakva je razlika? Da imaš ti auto toliko, ne znam, dan ili 2, kad ga voziš 10 dana, to je, mislim, druga priča. Pa evo, ja sam sad oduševio, recimo, kad sam opet spominjem KNM i što kažu njihovi smo gosti danas, dali su mi Spydera bez ograničenja kilometraže, 3 dana sam ga vozio, mislim, posto mi realno nije ni treba, imao sam to vozilo već, ja lično, ovo je samo malo labridovani model. Pa danas je super, gledaj, koliko smo mi kilometara napravili, ne znam, 100, 150, nema veze, ali to danas nije bio test. Ti si danas barem upoznao šta se radi, ne znam, tehnični podatki i tako, znaš. Nije to bio test, to je iskustvo to, ali to nije test. Jer ti si zapazio nešto, ovaj je zapazio treće, ovaj je zapazio četvrto i plus ovi njihovi testni vozači, ovi što su bili dvojica, to je tek priča za sebe, tako da moglo se danas pokupiti dosta informacije. Nije test, ne, ali nisam ja rekao za danas, ja kad sam spominjao KNM, dobio sam od njih pre jedno mjesec dana, na 3 dana sam dobio vozilo, nikakvo ograničenja kilometraže, ja sam 1000 km napravio za 3 dana, razumeš, i opet proliš neke stvari za koje si mislio da znaš i
si vozio prethodni model. Komotar minute evoluirala, otišla je dalje cela priča, odnosno, jel se razdvojili ili kako si ti to definisao? Ne, Saša je moj kolega, autonovinar, i on to radi već 20 godina. I on je često bio u komotar minuti, kao i Jure, treći čovjek s kime ja radim. I onda smo u 2019 napravili sasvim svoj kanal i sad i podcast kojega smo nazvali Atmosferci. I ljudi su nam non stop govorili kad su oni bili u komotar minuti, pa vas trojica, vi ste kao, ne znam, slovenski Top Gear. Mislim, nismo Top Gear, normalno, ali znaš, ljudi nemaju druge asocijacije nego 3 dečki koji se bave autima. I onda smo napravili Atmosferce i to je to. Radimo video na YouTube-u, neki content na Instagramu, svi smo jaki na Instagramu i radimo sad podcast koji je najposlušaniji u Sloveniji. Koji ti je omiljeni auto? Koji je auto koji te oduševio, na primjer, u posljednje vreme? Znaš kako je? To je svaki tjedan druga priča. Mislim, ne znam, može je to ovaj tjedan, ne znam, novi Land Cruiser ili možda Conti GT, Bentley, neki će tjedan biti Ferrari F40, ne znam. Možda McLaren F1 ili novi T50 od Gordon Marija. To je ono što meni stalno pišete u komentarima. Ja dalje moguće tebe svaki drugi auto oduševi, ti bi ga kupio. Evo sad najbolja potvrda, znači nisam jedini. I to je ona opcija koju doživljavate kad radite nešto ovako i kada stalno nešto novo otkrivate kod auta. Evo reći sad da sam... A to je najljepše u ovom poslu, znaš. Pa jeste. Danas mi je najbolji auto na svijetu mi je Can-Am Maverick R. Otprilike, da. Sutra vidjet ćemo. Koji je to auto koji recimo nisi testirao, a volio bi da testiraš ili nisi provozao? Znaš koji sam auto uvijek volio da bi vozio, pa ne znam kako da ga nikad nisam GTR i možda i Bugatti Veyron. Znam da je Chiron jači, bolji, noviji, ali Veyron bio je Dakar i kako još danas pamtimo, ne znam, McLaren F1, da je pogotovo najbolji supercar, hypercar svih vremena. Tako mi je, ja bih volio voziti Veyrona. Ja volim lakše aute, ne znam, Mercedes CLK, GTR, Porsche Carrera, Porsche 911, znači GT1, to su stariji supercars, unicorns iz početka, znači sredine 90-ih. Ali da, GTR i Veyron. Pa ima puno toga. Znaš šta bi sad vozio? Ovaj novi T50 od Gordon Marija. Centralna pozicija, fan, od pozadi, pa ne znam, V12, ručni menjač i tako. Si imao prilike da voziš Paganija ili Koenigseggera? Ne. Nisi nikad? Da, bio sam u Paganiju, ali me je tvornički, znači neki testni vozač vozio. A to je sve. Ali to uopšte nije toliko teško, trebaš se dogovoriti, jer su oni mnogo otvoreni za to, ali uvijek ima neke druge priče pa se nikad ne dogovorimo, da vozim Paganija ili ne znam šta. Šta voziš privatno? Toyota RAV4. Ja nisam imao auto 20 godina, jer sam uvijek vozio testne aute. Ja sam prije 3 godine sam se razvodio, pa sam rekao, ok, ako ja trebam ići po bebu, po moju djevojčicu, ne može ovdje biti neka frka da se neki testni auto, da nešto, znaš, se desilo pa da ga nema. Sam rekao, sad trebam ja svoj auto i kupio sam RAV4, da. Bio je neka Black on Black edicija i vozio sam s tim autom, prije 1.5 godina otišao sam s tim autom, to je bio mjesec prije rata, iz Slovenije u Monako, do Lillehammera, onda kroz cijelu Sibiriju do Bajkalskog jezera. Znači, kroz cijelu Sibiriju zimi. Ludilo. I prošlo sve bez problema? Da, prošlo sve bez problema, da. Kad ideš na istok, mislim, Moskva još, Kazan još, imaš Porsche i tako. Ako ideš na kraj Sibirije, onda imaš samo benzin, imaš Toyota V8, Toyota RAV4, Nissan Patrol i Mitsubishi i takve stvari. Benzin normalno. Znači, što je gore vreme, toliko više ima, ne znam, nekih japanskih auta i benzinara i tako. A reci nam, koji superkar, kada bi bio ono basosano bogat, ali samo jedan možeš da kupiš, koji bi kupio? Mercedes CLK GTR, 100%. To mi je, ne znam, to ili možda je F1, ili možda F40, znači I sad kreći, ili možda... Ali dobro, F40, koji je ovo Le Mans? Ne, nije bio Le Mans, kako se kaže, s nekim crnim spoilerom. Kako se, to je brain fart, sad sam zaboravio. Znam. Ali dobro, nema veze. Znam šta mišljam, ali ne mogu ne sjetim. Da, nešto od toga. Ne, znam. Ili možda
Vozio sam na Nürburgringu 2011. godine, vozio sam Lexus LFA. Fenomenalni zvuk, fenomenalne vozne karakteristike, ali nešto nije prošlo. To je jedan od najboljih, mislim, Carrera GT i ova LFA, to je jedan najboljih auta za mene. Nije bio perfektan, daleko od toga. Menjalni, kako vi kažete, menjač? Menjač. Da, bio je spor i bilo je i tada bržih auta, ali ovaj Soul, to je bilo, i Jeremy Clarkson, pa nije on uopšte auto novinar, i on ima neke lude priče o svojim autom i kad ga je on vozio, napravio i rekao da je to najbolji auto kojega do tada ikad vozio. Nije mi on neka referenca, jer, znaš, on je zabavljač, on nije testni, on, znači, nije novinar u pravom smislu reči, auto novinar. Ali to već nešto kaže o tom autu i meni je Lexus LFA bio ludilo, stari. Na Nürburgringu. I ja prvi put tamo. I pista samo za mene. Samo za novinare, evo ti ključevi, go knock yourself out. I kakav je oće? Mislim, ludilo, a? Kad sam vozio za testnim vozačom u ISF-u, koji je mnogo sporiji, ali ovi dečki vozio trke, znaš. Dobro. Kad ti voziš za LFA, u LFA-u, za ovim ISF-om, sve ti je lako. Mogao bi ja brže, mogao bi tako. A to je puno lakše jer je netko ispred tebe. Tako je. Vidiš gdje koči, gdje je linija, jer Nürburgring to je pizdarija cijela, znaš. Kako linija ide, kako je gore, dole, znaš. Idealna linija nije idealna linija tamo, kako je, ne znam, u Barceloni ili u Faro. I onda si sam. Onda praviš mnogo više greška kad voziš. I sve mnogo luđe i opasnije. I toliko je glasan motor da kod 6000, kako se kaže, revs. Obrta je. Da, obrata, misliš da će sve eksplodirati, a on ide do 9. I ti imaš sensory overload, ne možeš gledati sada gdje je to na 6, 6,5, 7, 8, 9, nemaš ti pojma. I stalno pizdarije praviš, stvarno, prerano, prekasno, previše, sve gluposti. Znači nije naivan za vožnju. Ako hoćeš da ga voziš brzo. Da, može, jer je, znaš, to je kao, ne znam, Audi R8. Audi R8 je napravljen tako da možeš, ako nemaš ikako iskustvo superkarom, možeš sjest i normalno voziti. Znaš, nije ti to neki zajeban Ferrari koji je zajeban za voziti i sporo. Ali Lexus LFA je ista priča. Znaš, možeš sjedati, možeš normalno voziti, bez ikakvog problema. Evo sad sve vreme dok pričamo, nijedan jedini put, a pričamo o superkarima sada, nijedan jedini put nisi pomenuo Lamborghinija. A ja sam teo te pitam ono čuveno pitanje koje se vrti. Vozio sam puno toga, da, pitaj, ajde. Teo sam te pitam ono što pitao Matt Watsona, samo ne govoriš isto koji ono, Ferrari or Lambo. A Ferrari za mene uvek. I ako me pitaš Porsche i Ferrari, uvek ću Ferrari. Znaš kakva je razlika? Kaži. Kad voziš, ne znam, Porsche GT3 na pisti, ti znaš da je on stvoren da dobiješ najbolje vreme na trkačoj stazi, znaš. Dobro. I to je ludilo, mislim, stvarno je brz. Ferrari je malo sporiji, ali imaš osjećaj da plešeš s balerinom, znaš. To je druga priča. I Lambo je isto kao, ne znam, Audi R8, samo da je glorified. To je, ja kako rečem, kako se kaže macola, jebote. Pa macola je macola. Da, evo, mi isto kažemo. To je isto kad bi macolu na trkaču stazu, a Ferrari je kao skalpel, znaš, kirurg. Fino, možda ne toliko brzo, ali puno više osjećaja, znaš. A Lambo pre nego što je ga kupio Audi, pre nego što je postao sofisticiran? Da, Murci bio je posljednji pravi Lambo, Murcielago, da. Iza toga? Po tebi ne? Pa ne znam, mislim, pa meni je okej. Ako ne bi bila Audija, možda i Lambo ne bi ga više bilo, znaš. Tako da mi je okej. Ali dobri su Lambovi, mislim, imaju zvuk, dobro se voze, sve je okej. Kad su atmosferci, verovatno testirate ono i sa kompresorom i sa turbinom i tako dalje. Što je potpuno normalno. Međutim, sve je to u segmentu nekog benzina i dizela. Da. Šta je sa električnim automobilima? Tvoje mišljenje o njima? Znaš kako, što je za ovom strujom? Mislim, sve je okej, ali ima ovi liki kako se kaže, u Bruslu, birokrati, oni puno maštaju i ja ne znam kako će se ovo sve dogoditi. Mislim, svi kažu da do 2035. godine da će samo još električne aute prodavati. Nisam ja siguran. Infrastruktura, ja ne živim u kući. Ja živim u stanu u Mariboru i živim u drugom stanu u Ljubljani. Kako ću ja puniti auto? Znam da će se to polako promijeniti, ali i Slovenija, naime, je super država za električne aute, ali nemamo novca, nemamo infrastrukture, da bi mogli svi voziti električki auto do, ne znam, 2035. godine,
poduplirati infrastrukturu električku. I na kraju dana pitanje je i je li elektrika pravi odgovor na sve. Električki auti su ok za ljudi koji imaju uvjete za to da ih upotrebljavaju, znaš. To ti je velika razlika, da imaš ti dovoljno novca da ga kupiš, ne nekaj mali, da ti je prvi auto i da imaš kuću, da možeš puniti. Jer, znaš ti ovo statistiku da neka osoba koji vozi električki auto pa da puni kod kuće, on u godini dana manje vremena porabi, treba za to da puni auto nego bilo koji vozač dizela. Jer ti nemaš ti, kad imaš telefon, jer traje da nešto napuniš. Ti dođeš doma, pink, radi on to sam. Isto električno auto, znaš. Ali ja testiram auto, ja se onda bunim, ne mogu u Mariboru, nema tamo. Ja nisam pravi čovjek za električki auto. Tako da električni auto za neke ljude je to super. Ali za sve ostale nije. Ja lično, po pitanju električnog auta, samo da ga koristim za potrebe po gradu i to je to. To je super. I tu mislim da uopšte nije loš i ti mali električni automobilčići za grad, poput BMW i3, mislim da je to potpuno zahvalni super priča. Mislim da je cela priča elektrike prenaduvana po meni i da u stvari predstavlja jednu političku igru bogatih, razvijenih zemalja gde hoće zagađenje da izvezu u zemlje trećeg sveta, svoju atmosferu, što kažu i životnu sredinu, da kroz električna auta srede da bude ono maksimalno čista i da to veze s vezom nema po pitanju one izduvnih gasova, emisije i tako da, jer svi znamo koliko košta proizvodnja jednog električnog auta, a da, mislim, već je priča ispričana 100 puta, da jedan običan auto sa gorevanjem fosilnih goriva u stvari proizvede manje štete nego proizvodnje jednog električnog auta. Tako da sve mislim da to je jedna politička igra. Ja isto držim palčeve sve ovo što si naveo i za vodonik i za ove alternativno fosilna goriva i nadam se da ćemo mi takvi opstati u toj priči, da će se, što kaže, moli sve sprobuditi i razviti. Dizel je benzin, to će nas sve preživjeti, vidjet ćeš. Imali smo jednog lika iz Audija, dr. Matjaš Korman se zove, on ima takozvani safe house za sve dizele i benzin motore od Audi i Lamborghini. Mnogo uspješni Slovenac i on je, znači, više u Audiju teško da ideš ako se baviš motorima. On kaže, slušajte, samo mirno. Ovi će nas motori preživjeti. Navijamo za to, znači ne znaš koliko si mi ulepšao veče ovde u Portugaliji i mnogo mi je drago što si mi došao, što kažu, u podcast. Evo, znači, ja u Beogradu, ti u Ljubljani, ja prošli vikend bio u Sloveniji, ja sam sledeći vikend u Sloveniji, ali ne, mi snimamo mini podcast u Portugaliji. Tako da, eto. Nema. Ej, hvala da možem biti tu, da smo razgovarali, mislim. Ti si mi dao ovu priliku. Apsolutno. Hvala ti puno još jednom na svemu. Drago mi je na ovom što kažu na ova 2 dana druženja. Vreme je da se pridružimo ekipi i ostali na večeri. Ljudi, ja se nadam da vas je ovaj kompleksan vlog koji je sastavljen više segmenata da vam se svideo. Ako vam se svideo, zapratite kanal, podelite video, lajkujte video i vidimo se u nekoj sledećoj epizodi. Stop, mogu ja pozdraviti? Apsolutno, koga god hoćeš. Ako zna ko Duleta i Jelenu Janković iz Batajnice, neka im kažu haj i zdravo i kad ćete biti sledeći put u Ljubljani... Očekuješ poziv. Pa da, to mi je familija. Bravo, svaka čast. Pozdravimo se. Ajde, čao.